Dobar dan i veliki pozdrav svim vama slušateljima Buk i Zvuk platforme. Moje ime je Marko Cindrić i nedavno sam za Buk i Zvuk radio na jednoj veličanstveno, komplicirano, predivnoj knjizi Miroslava Krleže na engleskom jeziku Journey to Russia. Do sada sam se susreo s Krležom kroz njegov dramski oblik, kroz njegove drame i to je posebno izazovno za glumca, ali je fenomenalno jer mislim da kao glumac raditi Krležu to je veličanstveno, zato jer Krleža je stvarno bio velik pisac i recimo držati se njegove interpunkcije u rečenici u bilo kojoj njegovih drama, mislim da je on tamo upisao sve i samo je se glumac treba držati i ta istina će izaći na van. A ovo je bio jedan poseban zadatak. Journey to Russia je Krleža iz prvog lica, jedan mladi Krleža tamo iz 1925. na proputovanju Europe, odnosno odlasku u Rusiju i rekao bih sa nekakvim tim još vidnim utjecajem Prvog svjetskog rata na njega. To je bio jedan velik izazov za mene. Nisam očekivao da će biti tako velik izazov. Neka poglavlja jednostavno su stvarno komplicirana u smislu njegove misli, njegovog doživljaja. Čovjek je bio jedan nevjerojatan intelektualac i zapravo s ove neke pozicije, moje pozicije, ja možda nisam toliko upućen uopće u recimo nekakva politička kretanja, nekakva ekonomska kretanja unutar Europe, a s druge strane on posjeduje jednu dimenziju koja je stvarno nevjerojatno zapravo meditativna, prirodna, rekao bih, sve prisutna, jer njegovi opisi Rusije, tih tundri, ljudi, Lenjina, i naprosto su veličanstveni. A stvarno je bilo komplicirano jer tu je velika količina riječi, ne svakidašnjih riječi, pogotovo na engleskom jeziku, imena, mjesta, sela, ljudi tog vremena, ljudi iz povijesti. Tako da je ovo zahtijevalo jednu jako veliku pripremu i stvarno smo, ja mislim, se naradili da ovo nekako iznesemo van. Evo, mogu vam pokazati, tu imam jednu teku koju sam si bilježio, zapravo sve riječi, izgovore na engleskom jeziku, na ruskom. Čak sam imao i komunikaciju u par navrata po više sati sa Will Firthom, kojeg ovim putem pozdravljam ako će ovo vidjeti, koji mi je dao input u to kako se čitaju određena imena i riječi o kojima je Krleža pisao. Dapače, Lana, jedna od polovice Buk i Zvuk, koji isto pozdravim ovim putem, je se stvarno potrudila oko toga da se držimo autentičnog izgovora, da nam ne može niko reći tu ste fulali, tako da stvarno smo se nevjerojatno naradili. To su sati i sati i sati i sati posla, sjedenja, priprema, zapisivanja, rada i svega. Tako da, nadam se da ćete uživati u jednom Krleži na nesvakidašnji način, na engleskom jeziku, koji je predivno preveden od strane Will Firtha i ostavite svoj feedback, što da vam kažem. Veliki pozdrav. I Zvuk.